Tunisip na. Ayan na. Dito na barko nga mong sakyan. Motour De Siargao, Motour De Siargao. From you enjoying your hobby, then you Motour De Siargao, ride and explore Siargao. Taas mo na kayo ni kanahan ng boardwalk sa Del Carmen. Motour De Siargao. So na sila yung nakuha na sitaw ka ni? Bukiti. Uy, hala! Motour De Siargao. 1, 2, 3. Hey guys, so nasa Taduri, same place. Good morning din sa tanan. So karon Siargao Day ta. April 15 man ato endurance. That's 200 kilometers no na ride, pero going dito endurance na tadaan kay from Iligan to Surigao City, then Siargao sa Dapa. So more or less padong pabalik 1,000 kilometers gihapon atong dagan na. So padong na mi karon alas City Dara Sefi Waligo Ginoo ayaw yung taon pa uwan na. So see you guys later. One eternity later. Yes, hello guys. So touchdown Surigao. Na nami direct karon registro ni fit na. Ayan na. Milag registro dire. Oh, ay dire. So time check. Almost 6. Pero mga 5:30 abot nami dire sa Surigao. Yaman, Motour De Siargao. Motour De Siargao. Silent Asia. Siargao Moto Endo Turismo. Motour De Siargao. Time check 4:20. So yes, dito nga barko nga mong sakyan. So we are ready. Padong na misud sa barko. Layo kayo. So mauna ni Derry. We are going dito sa sulod. Siguro finally here inside. Nag-plaster na siya sa motor. Kaya para ma-ikot. Oh. Malakas. Saka. So yes, this is it. 3 hours later. Yes guys, so finally touchdown Dapa, Siargao. Time check 11 PM. So nag-plaster namin para magawas. Yes, so umuban dito gawin na. Much later. Hi guys. So lago na kay ko guys no. Nami diri sa among hotel na 1-3 kanina tibuok. Kani hall, triangle house. Then ay lutuanan diri sa sud. Oh, free use na siya sa tanan. Gasol, ay paningkalan, and then ay mineral water, plus mga kanik, baso, kutsara. Kompleto na CR, aircon kwarto, na wifi. Imagine guys, ang amuang napalit karon is worth 1,600. Good for pila na siya kaadlaw. Karon sa karon 14.
15, 16, 3 days na mo nga. Kung sa gawas ka mukaon, ang mga 1.6, 1 day ra na. Way ba duha ra ka kananan. Napol sila rice cooker. So, una ng ref ha. Oh, diyan ninyo pamutang beer, anything, pagkaon. Ang CR is simento. Kahoy lang ang kilid pero not bad na. Suga. Nani suga? Suga daw. Pero na sila heater. Native look sila. Limpyo man noon. Na sila heater. So okay ra. Let's go upstairs. Chenen. Ano yung room? Ay, triangle siya, no? Pero di siya init, kaya na may aircon. Ayun yung bed is kanilang. Then, ay, wifi. Okay. O, diba? So, in case nga wala mo signal, okay ra. So, be right back guys, no? Mga on Sunday. Dayon ang check-in sa bike is 2 PM until 7 PM man. Timing ra pod na ako nakauban nga ri, naari sa Tiaga stay. So basindungan ra mi on niya mga 4 kay 2 to 7 man, so basig mga 4 or 5 ana. So okay ra kayo. Birada, see you later. Yata ilong sa dong nito. Much later. Yes, hello guys. So, nag-check-in na mi karon diri sa Dapa. So, nag-check na ang motor. I-check na si Safi. Galuya si Boy Labandero. Tibira ha. Nya, baling sa taas. So yeah, that's it. Update na lang may later dahil si Pangkapoy. May Pangkapoy ng The next day. Good morning guys. It's tour time. Tour day. Naka-ready na siya taman. Morning may labi-labi. Tour time. Yeah. Layo man eh. Nakakuan mo good ni. So breakfast is ready. Nadigo pa si A-JNG. And ready na ang iyahang breakfast and ako kanila bread. So yes, time check, it's 5:30. So see you guys in a bit. Bye! Sama-sama tayo tuklasin natin na liga. Nasa primera para masigunda. Hindi ito yung klase paligsahan ng karera. Kapag ilang ang ligawan daw pa nakatersera. Para pati na yan pwede ka sabi sumama. Halina, 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 dire. Yes guys, so touchdown na diri sa location. So nana diri ang mga participants tanan. Nana diri kana. So nangita na lang si A-JNG ug aha siya mo pwesto. Sticker time. Ala, sige do. Isa lang, isa. Oh, yes. Shout out. Mo ni pangalan sa inyo ang kwan? Vlog? Sa para sa isa pa sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Shout out. Siargao. Shout out sa SFRGI sa Pagalian City. Oh, shout out. Alright. Yaman, Motour De Siargao. Yeah, Motour De Siargao. Island in Asia. Siargao Moto Endo Turismo. Motour De Siargao. Ride and explore Siargao. Welcome to the island. Motour De Siargao. Ganito
Then our gold sponsors, thank you so much to Motour De Siargao. All around the different places of developments, Luzon to Mindanao. Let's take this challenge one step at a time, ride safe, and we need to put in our mind that this is not a race, but to go for the adventure of having joining this Motour De Siargao organized by Surigao City United Riders. We are so grateful for having you here, and we would like to welcome you from all over our heart. Good morning once again. Welcome to Motour De Siargao 200 Good morning, everyone. Hello, good morning, and mabuhay. Mabuhay. Of course, we are very glad and happy that the Motour De Siargao is being kick off here in Dapa municipality. And of course, in behalf of our very resourceful and dynamic municipal mayor, the Honorable Elizabeth Matugas, to our very active Vice Mayor, the Honorable Johnny Matugas Abejo, we would like to say thank you to everyone for making Dapa to be part of this activity. And of course, this activity would help promote responsible and sustainable tourism. And I hope you will enjoy Siargao. Please enjoy Siargao and Padazon Pabuswag Dapa. Good morning. Can you say my love? Ready na yarn? Ready na ako mag-layat sa mga pupong ko guys. Motour De Siargao in cooperation with the Janao Mining Corporation in Honda Philippines Incorporated, Eduhong Enterprises Incorporated, hosted by Surigao City United Riders Incorporated, led by Chester Clark G as Project Director.